dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli u popodnevni program Tvornice kulture. Oprostite što vas prekidamo u lajkanju fotografija, lijepih životinja ili indie pop bendova, ali upravo su nam sa terena stigli rezultati Agencije za istraživanje Go We na temu Dragi, gdje si? Naš reporter Danilo Mišković duboko je uronio u tu temu i samo za vas pripremio sljedeći prilog. Danilo. Hvala, Ljubomire. Dragi, gdje si je pitanje koje sve više žena izgovori tokom dana. Mase žena su viđene kako same sjede za brižno uređenim stolom. Mamo, Bog. Ne, još ga nema. No znam, da. Znam. Volim ga. Da, okej, mama. Ajde, Bog. Povećao se i broj žena koje nose teške terete. I posljednji slučaj žene iz Zagreba koja se zaručila za samu sebe potaknuo je analitičare na istraživanje ovog fenomena. Na reprezentativnom uzorku od 1000 zagrebačkih muškaraca testirani su sljedeći parametri: inteligencija, glazbeni ukus, prehrambene navike. Rezultati su zabrinjavajući. Prosti što ti prekidamo prilog, Danilo, ali upravo su nam javili da su u Švicarskoj viđeni babuni sa zelenim guzicama. Pogledajmo. Evo rezultata. And I can see that your behavior here regain your balance. Doesn't matter where she